watu. ushobora kuba utubahwa n'abantu, hauheshimii wazazi wako, ntiwubahe abavyeyi bawe. mwisho ya ile igikurikira c'ivyo ni mauti, urupfu. amen amen Amen. amen amen Amen. heshima ya tatu, Icubahiro ca gatatu, mtu anaweza kuwa ana vimali vingi, umuntu ashobora kuba afise amahera menshi, ana magari mengi, akaba afise n'imiduga myinshi, ana mangombe mengi, akaba afise n'inka nyinshi, lakini hana heshima na watu. ariko nta cubahiro afise ku bantu. Anapotembea na gari lake, iyo ariko aragenda n'umuduga wiwe, anamwangia watu matope, akaca ashiburira ko abantu ivyondo, kwa sababu hana heshima. kuko atandera afise, Anaheshimia tu mali zake tu. yubaha gusa ubutunzi bwiwe gusa. Heshima ya ine, Ikigira kane, mtu anaweza kuwa na heshima, umuntu ashobora kuba afise icubahiro canke indero, anaheshimia wazazi, akubaha abavyeyi, anamheshimia na Mungu. akubaha n'Imana. Ule mtu Uyo muntu anakuwa na maisha marefu katika dunia. uyo muntu aragira ubuzima burebure mw'isi. Amen amen. Amen. Sijui kama mnanielewa vizuri. Sinzi yuko muntahura neza. Yaani teme yangu ya leo Ni ukuvuga ijambo ryanje ry'umutwe w'uno musi ni kukuwa na heshima. ukugira indero. Heshima. Indero. Hata hapa kwenye madhabahu Nonga ku gicaniro panastahili heshima, hakwiriye indero. kwa sababu hapa ku madhabahu Kubera ngaha ku gicaniro pana laana, hari umuvumo, pana na baraka. hakaba n'umugisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi bila kukawia, N'abatebeje, tufungue Biblia zetu. reka tugure Bibiliya zacu. Wakati nilikuwa najifunza ambapo tutahubiri, Igihe nariko ndigisha aho nza kuvuga, wakati mtumishi alisimama, igihe umukozi yahaguruka, nikakumbuka ya kwamba ameshaingia kwenye nitahubiri. nca nibuka yuko yinjiye aho nza kuvuga ubutumwa. Basi nikasema jina la Bwana libarikiwe, Ndavuga ati Imana yacu ihimbazwe, kwa maana sikuongea na mchungaji. kuko nabwo navuganye nawe, Mchungaji hakuongea na mimi, nanje umwungere nabwo lakini kwa sababu Mungu anaweza kupanga watu wake vizuri, kubera ukuntu Imana ishira ku rutonde abantu bayo neza, ndiyo maana niyo mpamvu mambo yote yanaenda yanafuatana. ibintu byose bigenda birakurikirana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Msomaji wa kwanza atufungulie kitabu Umusomyi wa mbere atubwira igitabo Kutoka Kuvayo 12 Kuvayo 20 mstari wa 12. umurongo wa 12. Waheshimu baba yako na mama yako. Aseme tuwaheshimu baba yako na mama yako. Ati wubahe so na nyoko. Siku zako zipate kuwa nyingi. Aseme siku zako ili zipate kuwa nyingi katika dunia. Upewayo na Bwana Mungu wako. Turasoma igitabo ca Kuvayo igice ca 20 umurongo wa 12 hatubwira ati wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu jewe Uhoraho Imana yawe nzoguha. Amen. Wakati nilisoma hii kitabu, Igihe nasoma kino gitabo, ndio maana nikajifunza hayo maneno manne. naciye niyigisha kuri amajambo ane. Nikajiuliza heshima. Niyumvira indero. Heshima ni nini? Kubaha ni iki? Heshima inaletea mtu nini? Mbega kubaha kuzanira iki umuntu? Nikajifikiria za kuvyumvira ya ko kwamba heshima yuko kubaha inamtia mtu kugira umuntu awe mpendwa wa Mungu. abe umukundwa w'Imana. Kwa maana gani? Kubera iki? Biblia yangu inaniambia ya kwamba Bibiliya yanje iranyereka yuko ninapomheshimu mzazi wangu, iyo noneye canke nubashe muvyeyi wanje, aseme nitakuwa na maisha makubwa ndani ya dunia. ati nzogira ubuzima burebure nga mw'isi. Lakini kama umheshimu mzazi wako, Ariko nimba utubaha umuvyeyi wawe, hauwezi kuishi maisha marefu. ntushobora kubaho ubuzima burebure. Ndio wale unakutaka wanakufa hovyo hovyo. Nibo babandi usanga bapfa uko, Ndio wale unakuta hawana maisha mazuri kwenye wanaenda, nibo babandi usanga iyo bagiye atabuzima bwiza kwa sababu walienda iko na vikwazo na wazazi wake, kuko yagiye afise ibitsitaza n'abavyeyi biwe, kwa sababu alienda hawapatani na wazazi wao, kubera yagiye atumvikana n'abavyeyi biwe. ndio maana huwezi pata maisha mazuri kwenye utaenda. Niyo mpamvu udashaka kuronka ubuzima bwiza iyo ugiye. Lakini Biblia yangu inaniambia kwamba Ariko Bibiliya yanje irambwira yuko asema ukimheshimu huyo mzazi, ati niwubaha uyo muvyeyi, aseme utakuwa na maisha marefu. ati uzogira ubuzima burebure. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Msomaji mwingine tusomee tena Umusomyi wundi adusomere wa Efeso, Abanyefeso wa Efeso 6 6 mstari wake wa kwanza hadi 2 na 3. Nasoma kwa jina la Yesu. Enyi watoto
Biblia yanjirishiriza kunyereka ati abana aseme muheshimu wazazi wenyu, mubahe abavyeyi banyu. Bwana, maana hiyo haki. Aseme katika Bwana, maana ni haki ya mzazi kumheshimia. Ati mu mwami kuko ni cyageze kugira ngo mwubahe. Watoto kama watuheshimu, iyo abana batatubaha, wale watoto wanastahili laana. bajya abana babakiriye umuvumo Kwa sababu hawaheshimu wazazi. kubera batubaha abavyeyi. Biblia yangu inaniambia kwamba Biblia yanjirangira yuko aseme yenyu watoto, ati abana, aseme muwatii wazazi wenu, ati mwumvire abavyeyi banyu kwa sababu kubera mtakuwa na maisha marefu. muzogira ubuzima burebure. Lakini itakuwa ole Ariko na kaga kama umheshimu mzazi. iyo tubaha umuvyeyi. Biblia inatuambia kwamba Biblia atwereka yuko hata Mungu wa mbinguni n'Imana yo mw'ijuru ndiye alitoa amri ya kwamba watoto waheshimu wazazi. niwe yatanze icyagezwe yuko abana bubaha abavyeyi. Tunasoma mbele yake. Waheshimu baba yako na mama yako. Asema waheshimu baba yako na mama yako. Ati usomere sema nyoko. Hiyo amri ya kwanza. Aseme amri hiyo ndio amri ya kwanza Icyo cyagezwe cya mbere yenye ya ahadi. Tatu, cy'isezerano. upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Aseme upate uheri Kugira ngo ugire umugisha ukae katika dunia wicare mu isi maisha mazuri. ubuzima bwiza. Lakini uko nakuta mtu Ariko ugasanga umuntu angalia anafungia baba yake ngumi. ariko arafungira se ingumi. Uko nakutanisha mtoto wa kike Ugasanga umukobwa angalia anajishora mama yake. akimyoza nyina. Wewe ujue ya kwamba Wewe umenye yuko Biblia inasema ya kwamba Biblia atubwira yuko kama haumheshimu mzazi wako, utubaha umuvyeyi wawe ujue ya kwamba hauna maisha marefu. umenye yuko ata buzima burebure ufise. Kila mara utakuwa kuhangaika tu, uzoba umuntu w'ibibazo gusa kwa sababu haumheshimu mzazi. kubera tubaha umuvyeyi. Na Mungu wa mbinguni ametoa amri ya kwamba tuwaheshimu wazazi. Kandi Imana yo mw'ijuru yatanze icyagezwe yuko tubaha abavyeyi. Lakini wewe unakamata vipasi, Ariko wowe ugafata ingumi unaanza kupiga mzazi wako, ugatangura gukubita ujue ya kwamba uko na laana. umenya yuko ufise umuvumo. Bwana Yesu aturumie sana, aturumie sana. Acha niwape mfano. Reka nabahe akarorero. Palikuwa mama mmoja Hari umumama umwe alikuwa na kashamba kake pembeni ya parcela hii. yari afise akarima gatoya impande y'urugo rwiwe. Ule mama wakati alishika kitunga Igihe ujya mama atoye igiseke akaenda kwenye kale kashamba, afata cya giseke ciwe agera kuri ka karima. nyuma yake Inyuma yiwe moto ilibakia kuwaka ndani ya nyumba yake. umuriro wabananije waka mu nzu iwe. Akakumbuka ya kwamba Yibuka yuko aliacha ule mtoto mule ndani. yibuka ko yasize ujya mwana hariya mu nzu. Lakini wakati wajana waliona moto na waka, Igihe
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asifiwe sana. Amen. Sasa wewe unaweza kulinganisha mzazi mwingine, umlinganisha mzazi wako. Mbega urashaka gufata undi muvyeyi ukamugereranya n'umuvyeyi wawe. Mama haikuwa anakukamata wewe miezi 6 uko tumbo ndani ya tumbo ya mama yako. Mama arashaka gufata amezi 9 akemera ukamudai iwe. Mama anaitika kula makala. Mama akemera akaja na makala. Mama anaitika kubomoa tafali ya nyumba ile ikule. Akemera akaja na kavuo kibamba. Mama anakubali kupasuliwa tumbo ili wewe utoke ndani ya tumbo. Mama akemera kugira ngo abantu kugira ngo usohoke. Lakini wewe unaanza kulinganisha na mwingine tu na wewe mshindi. Ariko wewe ukamushushanya n'undi muntu ubone mu nzira. Aseme wewe kama umheshimu mzazi wako. Ati niba tubaha umuvyeyi wawe Ujue kama hauna maisha marefu. umenya yuko ata buzima burebure ufise. Ndio wale ambao wanakufa govyo huko vitani. Nibo bantu usanga bapfa Kwa sababu ya laana ya wazazi. kubera umuvumo w'abavyeyi. Kwa sababu hakumheshimu mzazi. Kubera utigeze umwubaha umuvyeyi. Lakini unapomheshimu mzazi wako, Ariko iyo umwubashe umuvyeyi wawe anakutemea mate mazuri, akagushiraho amate meza anakubariki, akaguhezagira popote pale utaenda aho uzoja hose utakuwa na mibaraka. Amena. Kwa sababu gani? kubera iki Mama amekupatia baraka. umuvyeyi yaguhaye umugisha, Jamaa imekupatia baraka. umuryango waguhaye umugisha, Lakini kudogo tu kumdharau wazazi wako. ariko utangiye gusuzugura abavyeyi bawe Usipowatii, ntumumvire usipowaheshimu, ntubasonere. nakwambia mbele za Mungu hauna maisha marefu. Ndakubwije ukuri imbere y'Imana nta buzima burebure ufise. Uitike, ukatae, hauna Wemere maisha wane marefu. nta buzima burebure ufise. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sijui kama niko nasema Mungu. Sinzi ko ndiko nabesha. Amen, amen. Amen. Mzazi ni mtu wa baadaye. Umuvyeyi ni uw'ingirakamaro. Kama mzazi wako angali uhai, Niba umuvyeyi wawe agikomeye agihumeka mkamate na mikono miwili. mufate n'amaboko yombi. Kuna wengi wanakomana hawana wazazi wao, Hariho benshi bakura hata n'abavyeyi bagifise. lakini wewe cha ajabu, Ariko wewe igitangaza wewe ungaliki na wazazi wako wote. warashafise abavyeyi bawe Kwa bose. nini hauwezi kupendeza Mungu? Wewe udashaka kuhimbara Kwa nini Imana. hauwezi kumheshimu mzazi wako? Wewe udashaka gusonera cyangwa wubaha umuvyeyi wawe. Lakini huyu mwenzako, Ariko uyu mugenzi kwa wawe sababu alipata mchumba, kubera yaronse umusore ariko aramurondera akaanza kudharau wazazi wake, atangura gusuzugura kwa abavyeyi. sababu mzazi wake sura yake inaharibika. Kubera umuvyeyi wiwe mu maso yiwe yaramaze kononeka akabona ko yashaka kumuserura imbere y'urya musore. Akasahau kwamba yeye ndiye alisababisha mama yake sura inaharibika. Aribagira yuko ariwe havuye impamvu yo kugira ngo umuvyeyi amere kurya. Alikumbuka kama juu yake ndio maana mama yake sura inaharibika. Iyo yibuka kubera ari impamvu yiwe ariyo mpamvu umuvyeyi yononekaye mu maso yiwe. Hangeenda hata mwingine asema simamie mariage yake. Ntabwo yari kuza n'uwundi muvyeyi yatoye ku ruhande ngo aze guhagarika ubugeni bwiwe. Hata mama kama anaweza kuwa ni masikini, Nta muvyeyi wari umukene ni mama tu. ni umumama gusa. Kama mama hana kitu, Niba atakintu afise ni mama ni tu. umuvyeyi gusa. Hata mama anaweza kuwa mfupi, Nawe aba mugufi ni mama tu. ni umuvyeyi gusa. Baba anaweza kuwa hana chochote kile, Na papa arashaka hata kintu na kimwe afise lakini ni wazazi tu. ariko ni abavyeyi gusa. Uwaheshimu kama jinsi maandiko yanatuambia, Ubahe nk'uko ivyanditswe bitubwiye. kwa sababu ambayo tunavyosema Kuko ibyo turiko turavuga haliko natoka ndani ya kinywa chetu, ntabwo biva mu kanwa kacu. ni maandiko matakatifu Ni yanayofundisha ivyanditswe vyeranda bibishingira impande ya kwamba tumheshimu mzazi. yuko twotegereza kubaha umuvyeyi. Unapomheshimu mzazi, Iyo wubaha umuvyeyi utaishi maisha ya kupendeza, uzobaho ubuzima bwiza, utaishi maisha yenye kufurahisha, uzobaho ubuzima bunezereza, na Mungu atakubariki. kandi n'Imana izoguhezagira. Bwana Yesu asifiwe. Mezali, Imigani tusome Mezali 13 mstari wa kwanza. 13 murongo wa mbere. Mezali Mizali 13 mstari wake wa kwanza. nasoma Mizali 13 na mstari wake mdogo wa kwanza kwa jina la Yesu. Mwana mwenye hekima Sikia sasa mausia ya babaye. Sikia sasa ewe mwana ambaye uko na hekima.
Tunarudia tena. Ndio baba. Mwana mwenye hekima Aseme mtoto mwenye kuna hekima atumwa ubwenge mausia ya babaye. kusikiliza mausia ya baba yake. Aseme yule mwenye kuna dharau kuja kusema akasuzuguro. Maonyo. Mwenye dharau asikilizi maonyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumpepe Yesu. Amen. Yesu. Enyi watoto. Enyi watoto. Inataka watoto wanakwazika. Lakini ukwazike, usipokwazika utasema tu. Sikilia sasa maoni ya mwisho. Umviriza rero impanuro ya nyuma ambayo na wewe utaishi. Na utegereza kubamo kuzobamo. Ukishakuwa na heshima, niwagira icyubahiro, ukishakuwa mtu wa kutii wazazi wako, niwaba umuntu wa kumvira ababyeyi bawe. Baba tukimbia tunasoma. Tunasoma tena Mithali 13 na aya yake ndogo ya kwanza kwa jina la Yesu. Amen. Mwana mwenye hekima aseme mtoto mwenye kuna hekima kusikiliza mausia ya babaye. Yule mtoto anakuwa anasikiliza mausia ya wazazi wake. Aseme ukishakuwa pumbafu, maonyo. Amen. Na asikilize maonyo ya mzazi wake. Ihera yumviriza igihano cyase. Manake kazi yake ni bure. Nukuvuguyo igikorwa cyo nipagusa. Lakini ningekusi leo. Ariko no pingo no musi. Ningekutakia nawe leo. Na kwifuriza nawe no musi. Uwe mwenye kutii mzazi. Uwe kumvira umuvyeyi. Uwe mwenye kutii mamlaka ya mzazi. Uwe kumviriza ubushobozi cyangwa ububasha bw'umuvyeyi. Ili Mungu kugira ngo Imana akuongezee maisha marefu. Akuongereze ubuzima burebure. Ili Mungu kugira ngo Imana akupendezeshe. Akubahishe. Kwa sababu kubera unamtii wazazi. Uhora umvira abavyeyi. Usipowatii wazazi, utumvira abavyeyi, ndio pale pale utaendelea kuumia. Niho bandanya ubabara uguma mu muyo. Unajiuliza mbona mimi hiki kiendeki? Uzokama wiyumvira ati none ko jewe bitagendeka. Unagusa hiki kikamatiki. Ugakora kuri iki nigifatwe. Lakini kumbe hujui tatizo ni gani. Numenye impamvu ni nyabaki. Tatizo hauheshimu wazazi. Ikibazo ni kutubaha abavyeyi. Bwana Yesu atulie sana. Bwana Yesu atulie sana. Lakini tunapowatii wazazi, ariko tumbira abavyeyi, tunapowatii wazazi wetu, iyo tubumviye, aseme chochote kile utagusa utabarikiwa. Ikintu cyose uzokora ukizohezagirwa. Hauwezi sema ya kwamba unamtii mzazi wako, ntushobora kuvuga ko umvira umuvyeyi wawe, kisha mzazi wako umuvyeyi wawe angali analia, akikorarira. Mzazi wako umuvyeyi wawe igikwembe angali anashona mishono sawa, agishone kisha unalipiga ukifua sema unamheshimu mzazi wako. Amukikubita kugikiriza nguruba umuvyeyi wawe.